Drage kolegice i kolege makedonske radnice i radnici, obraćam vam se kao dugogodišnji predsjednik jedinog sindikata koji se u Hrvatskoj isključivo bavi djelatnosti ugostiteljstva i usluga, Sindikata turizma i usluga Hrvatske. Mi konstantno kolektivno pregovaramo kako na nacionalnoj razini, tako i na nivou trgovačkih društava o plaći i drugim uvjetima rada, zaštiti postojećih prava radnika te promicanju sigurnih i pravednih radnih mjesta. Članovi sindikata imaju pravo na besplatnu pravnu zaštitu, odnosno zastupanje pred sudom od strane sindikalnih pravnika u radnim sporovima. Sindikat se također bavi informiranjem i edukacijom sindikalnih povjerenika, aktivista i članova sindikata. I što najvažnije, u sindikatu smo svi jednaki, bez obzira na nacionalnost, spol ili stupanj obrazovanja. Posredstvom našeg sindikata zaposlit ćete se kod poslodavaca koji neće izigrati vaša ugovorena prava, odnosno kod poslodavaca sa kojima imamo sklopljen kolektivni ugovor i koji taj kolektivni ugovor poštuju. Učlanjivanjem u sindikat postajete članovi velike obitelji u kojoj ćete uvijek imati zaštitu i dobiti odgovore na sva vaša pitanja, bilo od mene ili mojih kolegica ili kolega zaposlenih u našem sindikatu. Bez obzira na trenutnu situaciju sa koronom, moramo svi zajedno vjerovati da će turistička sezona 2022. godine u Hrvatskoj biti dobra i da ćete odraditi zajedno sa hrvatskim radnicima. Do tada srdačno vas pozdravljam i želim sve najbolje.